Myntri Katana Disaster Management Ubakar mentionlah nek arp santri unai lor aja arpo ula Pyntip bekidan Haduh Ngut Kiba Iap na Jinglingshop bapher hadian ke jingjur slap hagini ki kindiat sngi hakajalla Ubakar men ula Pyntip bah ka arpo arterek mentau benai ka wei ka jeep ka badan reut ki breu kla sha rong no haga banda pedeng gini ki reut sangut layo ikimet ki jongki kan ba iwe idangja Haduh menta Ubakar men ula Pyntip ru baladan sa Ngut Kiba Iap bat iwe badangja hanong ston Haba Pasha East Kasil District Ubakar men ula Pyntip baladan kawai ka kintai na badan riting ka bradu ayala ka jingim nakadaw ka jingtua kendo Haduh bigat pat halowa lompering artali ki medyap la yosay bat lai tali ki dangja bat sa armut ki layap na ka jingtua kendo ha police reserve hindin ka arpo sautarik unai lor ahaja arpo Chuchu Ubakar men ulai thuru baladan bon ki jingtua kendo ka jingkalem ki dieng ba ka jingshlay habon ki jaka jong ka jala Ubakar men shalau lai thuru bana katana disaster management kalapha ek shithi shek state forest bar katana environment bakan onno ek ding ki brano shamadan bari ki ding ki bratamen ban laj na jingmai ki nong shong shnong mental siru ngas ko ban itu ba kadon kubita ki jinsusi ka ningat ko jong state jongi kabon kong kadon gawe ka landslide ko madan ting haba iwe kulung ila do yang jingjungi kadkum ke report ila yo kita resmi ban minang apshu yang report yo lese minang donchu and then sakawe kadon kenika flood apa melen ya kata report but loss of life ni yo minang ya up sakawe pat ke po luar la chumet luar lompering apa dobi ghat kenika di landslide wajah armut kici ini lado but laingut kita dang punya support yo hanong stoin don armut ki ba do ya dijim but samut layo rescue iwe missing hajing day but flash flood asyara kali but we don't ru ki report ha ki ni kisni shisni arsni how names la bujur ha kita don't shoot ki report ki la yo lum lagi office hajing day but ni ka Rhino Point Mauyong Martem Hanir don kini ke Jingjia ba or ding dan Hanim don ke Jingdo ya ke Jingim teki police bagi forest official kila le clear no ya kita ka area sakawe pat ke landslide apo zigzag road rail bomb habaki PWD kila ya one la clear no ya ki Jingjia ya kini ki debris baro la clear sakawe pat ke landslide apo police reserve Shillong armut lasha telem kendeu kita kidei hoi ya ka body la de recover the way na kita Sony topon ke mara ba abuse nem bashong sa person others sa ante apo police reserve de kunjung isri 18 stone imara kunjung ita but so we part the ul let silnang armara ba atlusnem kunjung isri prabhat armara ibashong sa ante police reserve the ibade permanent address part ibada dari Golpara district Assam Tadang syuk Jingjia kiba ningat ni matma hamni po Shillong ni kata kede po wa ukra haba iwe breu la sha rong ma la shara daga Haduh mentam panlap ya ke body juni ki SDRF ki fire service police incident commander zone 4 bro kila ya don kidang ya what Kidang don chu kum haki shisni asni shwarumo ni ke jingjia bajia hapo hakawa tenhyang of war san lendo area hapo jongka mau kerwat sin RP block haka arterik September arhajar apel ba nitip niyo sinyoba re kakum report ni iba Kawai kekali nomor ML05Q Sau Iwe Wesan Kala syak rong hak ni ke flash flood but hantar kidon rimut ki briu hak itu por Haduh report berbentar
nilai aktif samut na recover ya ke body bersak setang iwe